Sredom u 21 sat. 48 sati svadba, prvi deo. Poštovani slušalci, u našem gradu Požarevcu, verovali ili ne, svadba 48 sati. Ako se pitate otkud ja ovde, verujem ili ne, vaša voditeljka Marija je naša nevesta, a ja ću, pošto ona ima obaveza, ja ću da budem voditelj na radiju. Meni je moj frizer dao jedan zadatak da ti ja poklonim ovu ružu, pošto si ti danas dobio poklon, izvoli Miki. Čekaj, što bi frizer meni davao ružu? Pa ne znam, zaista poslao je... Jel frizerka, jel frizer? Ne, frizer je u pitanju. U 21 sat. 48 sati svadba, a nakon toga bračni sudija. Ja sam izračunala da je on posljednji put svoju kosu oprao 1969. godine. Ja nikad perut nisi imao, niti masta kosa. Nikad to kod mene nije. A vam se osjećaju, mislim? Ne. Kose? Ne. Ja ovde ništa ne osjećam. Za njega ne, a za mene to se osjeća. Sredom u 21 sat. 48 sati svadba, a nakon toga bračni sudija.